زه ناروغ یم. I am sick. I am sick. ماته درد دی. I have pain. I have pain. ماته تبه ده. I have fever. I have fever. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ما وګورئ. Doctor please check me. Doctor please check me. دا درد له کله دی. دا درد له کله دی. Since when is this pain? Since when is this pain? زه ډیر کمزور احساس کوم. زه ډیر کمزور احساس کوم. I feel very weak. I feel very weak. ماته سر درد دی. ماته سر درد دی. I have a headache. I have a headache. ماته معدې درد دی. I have stomach pain. I have stomach pain. ماته ټوخی دی. I have a cough. I have a cough. ماته زکام دی. ماته زکام دی. I have flu. I have flu. ماته دا دوا پکار ده یا ماته دا دوایی پکار ده. I need this medicine. I need this medicine. دا دوا ورځ کې څو ځل واخلم. دا دوا ورځ کې څو ځل واخلم. How many times a day should I take this medicine? How many times a day should I take this medicine? دا دوا د خوړو نه مخکې ده. دا دوا د خوړو نه مخکې ده. Is this medicine before meals? Is this medicine before meals? دا دوا د خوړو نه وروسته ده. Is this medicine after meals? Is this medicine after meals? ماته قوي دوا مه راکوئ. ماته قوي دوا مه راکوئ. Please don't give me strong medicine. Please don't give me strong medicine. ماته د ماشوم لپاره دوا پکار ده. I need medicine for a child. I need medicine for a child. دا دوا شته. Is this medicine available? Is this medicine available? دا دوا ختم شوې ده. This medicine is out of stock. This medicine is out of stock. بله دوا شته. Is there an alternative medicine? Is there an alternative medicine? دا دوا څومره قیمت لري. دا دوا څومره قیمت لري. How much does this medicine cost? How much does this medicine cost? دا دوا څنګه استعمال کړم. دا دوا څنګه استعمال کړم. How should I use this medicine? How should I use this medicine? ماته انجکشن مه لګوئ. ماته انجکشن مه لګوئ. Please don't give me an injection. Please don't give me an injection. ماته انجکشن پکار دی. I need an injection. I need an injection. ماته رپوټونه وښایئ. Show me the reports. Show me the reports. دا رپورټ نارمل دی. This report is normal. This report is
نارمل. تاسو ته آرام پکار دی. You need rest. You need rest. ډېرې اوبه وڅښئ. ډېرې اوبه وڅښئ. Drink plenty of water. Drink plenty of water. بیا معاینې ته راشئ. Come again for follow-up. Come again for a follow-up. دا نسخه ده. دا نسخه ده. This is the prescription. This is the prescription. مهرباني وکړئ نسخه راکړئ. Please give me the prescription. Please give me the prescription. ماته ایمرجنسي مرسته پکار ده. ماته ایمرجنسي مرسته پکار ده. I need emergency help. I need emergency help. ناروغ ډیر خراب دی. ناروغ ډیر خراب دی. The patient is very serious. The patient is very serious. مهرباني وکړئ زر راشئ. مهرباني وکړئ زر راشئ. Please come quickly. Please come quickly. دلته کښېنئ. Sit here. Sit here. خوله خلاصه کړئ. خوله خلاصه کړئ. Open your mouth. Open your mouth. مونږ وو خوله کولاو کا. زوره ساه واخلئ. زوره ساه واخلئ. Take a deep breath. Take a deep breath. درد شته کو نه. Is there pain or not? Is there pain or not? دا حساسیت دی. This is an allergy. This is an allergy. ماته الرجی ده. I have an allergy. I have an allergy. دا دوا مه استعمالوئ. دا دوا مه استعمالوئ. Do not use this medicine. Do not use this medicine. دا دوا 3 ورځې واخلئ. دا دوا 3 ورځې واخلئ. Take this medicine for 3 days. Take this medicine for 3 days. ستاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب. Thank you very much doctor. Thank you very much doctor. خدای دې شفا درکړي. خدای دې شفا درکړي. May God give you recovery. May God give you recovery. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره چینل سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ.